قامشلو جنك كرد بالزككي اما بجاره كده بين زاروكان لبي هفتينه ونهار روشه تندرستيه دايكه وحر بين زاروكين ويجي باشه نخوشخانه که باجار قامشلو جنا بناوی حنا هاتم علي بين زاروكين ويجي بون او جن بخواج تاخا هليليه قامشلويا وناوی هفجيني ويجي عليا بخواجي كارمند ريبريا خسره دایکا هر پنج زاروکان جتورا مدیه یارو داوی را دده خویا کرن که هر مهه پیوستی اوه به پنجی قطی شیر هیا معاش باوی حمله می طبیعی ایزی که هر مه 35,000 لیره سوری دستینه اف بري ميد دواي كامي مظن عمري صالوني بك وعملية قيصري لأنه حالة إسعافي ودكتور يعني طريقة قيصري تشيك ووضعي ما مادي طبعا نقل كي مساعدة سبينجا خدي بكم إسلامي موظف في الجامعة حكومتي ما عاش يسيو بينج يعني إنه بينج زاروكن يعني تقريبا شهريا بينجي قلت شير لازم وحفاظ يعني مساعدة مجمر دفيقل كي منظماتها جمعياتها وبتمنى انه مساعده بقدمين لسر خیره با پیروز با زاروک تمن دریج بن من حسبه پنجی قطی شیر اگر هم هر قطی یک شیر به 1000 کاتی بحسبینن دکه 5000 معاش هفجینه ویجی 35,000 یعنی تنی اگر شیر بده زاروک خو 15,000 لیره سوری دیندار درد که ویجاش غینی حفاده مفاده تشتی دننی زاروکانن کنجن عربوکن هیوی دکم هم ریوبریا خسر کانتون و دزگاه سیویل بکار بن آلیکاریا و مالباته بکن شتیک خوش برستی